Amwe atongoi chamani cha Wiper matongowe ni MCA Mwolote Rose Kathoka na mwene kivila wa chama cha Wiper Kitui West Kitheka Ilandi ni maumania vanene kiko cha wanda ni cha kuvuthiwa kwa MCA Mwolote chamani ki Jacinta Mwoni ni amwika alamane yovete na miyo ya kauta nzuma chathini cha mathiko kila kinatoiwe kisioni cha endau itina wa MCA kutangasa muungamo wake wa kukwata mbau ndongo ya chama ki Kalonzo Musyoka savalini yake ya komanda usumbi atongo yani maweta kiko taki kuthi ute nikiute na akisia utongoi maimwenda mbunge wa Kitui East Nimrod Mbai kwitia wekeo ni kila makita kwemwa ni kumusia mutongo yu Uviko kwa MCA Mwolote ungua chama cha Wiper Jacinta Mwoni wa Thandaro Muthelu nthini wa chathe kimwe cha mathiko wodini ya Endau Malani Kitui East ni kuendea na kumilia ivyo vingi kati wa NND vamwe na atongoi. Jacinta anavithukiwe ni nguthu ya anake makwete lungu kavindani kala unaumasya uneni wake chathini kiu na kukunia malewe mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kosa usumbi wa nthi ya Kenya unyuvanini ula ukite wa 2027. na dina huya asanden na wa mama na wendo agama ina gane Atongoi ma chama cha Wiper matongowe ni MCA Munyanya Rose Kathoka vamwe na mwene kivila wa chama cha Wiper Kitui East Ilandi Kitheka ni maweta kiko kiu ta uteleme munene kwi uthei wa kumya mawoni kukonia muungamo wa kiuteti balama mwenda MP wa Kitui East Nimrod Mbai etia uwekeo kwa kila maweta kana anake asu ni andu make mavakuvi na ndane ona na dalili ya kulikilela na kutetea evuthuke ya MCA Jacinta. Inena kwa niaba ibetisi ya Kenya atongo ima ibetisi ya Kenya ngwazia kana kindu kiyukine kikie ni kindu kithuku muno na itwa akilani ta ibetisi ya Kenya na twikulia mheshimiwa Nimrod Mbai andu asu makiona akuite niketha nauke maras mheshimiwa Jacinta ni kwithia nu wetie Dr. Stephen Kalonzo Musyoka gutwika musumbi wa Kenya 2027 ivi twamukulia niketha athi kwa niaba ya gunzi isu ciake athietie wekeo kwa ibetisi ya Kenya na alekwitia wekeo kwa ibetisi ya Kenya na itu nukumanya kana ivi tuyatongoi ta ibetisi ya nthi ya Kenya na itu kumala na twaumala twikakumia ngua na tuumulani na umanye bailana nthuku talana ya ibeti. Bai kwisela video ila wikite mutandaoni wake wa Facebook weta kana kila mundu ena uthasyo wa kunena ateo maiku mwatha uthasyo itina wa kunena ndeto ila ikuonekana takukwata mbau sieko sia amwika asu. Sema hivi wale watu wanataka kutuzi Ruto wakiwa Kitui East, we can allow you have the freedom of speech, but we are not going to ensure you of your freedom of speech. Atongoi yumenda serikali yose anake asuma tambia mavima kimiao vala MCS maweta kana maikilethwa ni mundu onawiva kuungamana chama cha Wiper na kutetea mutongoi wo Kalonzo Musyoka. Nye ni umwe katika family isu tunaina mathiko wa thanza tu family ya Kamuthwa na usu ni nathika ni yango wakwa nenda kwa samwanyo usu numane kila mheshimiwa Nimrod Mbai unekie kombania nguns sio kama thikoni mayango tukomboleza nenda kwasa ni mapitio manene pyu na no na atwikie kindu kina wo itheta family na kindu kita family ithini tuna kiumani ni kwithia nye Jacinta niye natakiwe na beondo muthuku ninekite na nene ya Stephen Kalonzo wa Musyoka na nina rights na freedom ya speech ponze valangu di Kenya. Ono ovo nimeenda mutongoi wa Wiper Dr. Stephen Kalonzo anengwenda yani atongoi onthe ukamba vamwiona ala manyumvetwe na siama ingi kuma ukamba. Chama cha Wiper ni chaile onengwa ndaya na ni chaile nukuthozo ni mundu onthe unokuwa kwenda ku associate na chama nundu katiba ka Kenya ni kanenganire mwanya
freedom of association na freedom of speech. Kwa paingo mundu wale kuumezua kana kukunwa nundu wa kunenea kila ukua kwenda ku associate nacho no thasiosu na mheshimiwa Mwoni Jacinta ndanene kozo nemwe ina waradia we mwene kukunwa kana kuunga muonena nundu kilona nenie ni kukathia chama kila we mwene ukubelieve nacho. Vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV.